Githiururikia no mwagiriru gutuika munini wa Raila Odinga akihitahitano-ini kia president githurano-ini giukite na githite na mbere kugumira ngwataniro ya Azimio la Umoja. Atongoria amwe kuuma kaunti ya Kirinyaga makihinjiriria Martha Karua niwe mwagiriru kuheo giturwa kiu. Raise your voice a little. Senator wa Kirinyaga Charles Kifiro augite Karua ndari ya kuruhanio na gukumio o yothe na koguo no afutie kuheo mweke ucio. Nitukwenda na niturahoya na nitukuria na no nyende twanirire haha na kanwa kanene Kirinyaga tutigithwa tungiheo giti kia deputy president no nginya tuikarage tukiendaga andu itu na ndironire ngiro na aria angi ni maragia na matetera mundu wa guku gwitu aheo giti kia deputy president twitagwo Martha. Ona ithu nitukuria Raila haria uri nengera Martha giti kia deputy president nigetha na ithu tukoragwo na atongoria aku no amwira na tutigenda giti kia president. Miario ya Kifiro ni nyititwo mbaru ni muikariri giti Kiama-Ini kia Jubilee kaunti-ini ya Kirinyaga Muriithi Kang'ara uria utetirithitie giturwa kiu gibatie kuheo mutongoria kuuma Kirima-ini. Angikorwo ni arabota gwika ati na atumia bagauga ati atumia marauga ikamba nirauga kura kwa jaru marauga inyuĩ marauga atia inyuĩ marauga mimi najua Martha tumefanya kazi na yeye. Ule mtu wote ameiba atarara ndani Martha akikuwa deputy president. Maya magithiaga na mbere kiama kia Jubilee ni kianirire kwambika mihango ya kuheana certificate kuri ahuraniri aria macaguritwo ni kiama kuhitahitanira iturwa itiganite githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Murugamiriri wa ithurano Kiama-Ini giki kanini kega akiuga certificate ikuheanirwo kaunti-ini. Ario the try certificate ni aria maiguithanitie na magekira kirore makauga atiriri ithu ni twaiguana no ungikorwo ati ni ureigua ati ndunaiguithania noguo ri ni turahe andu mweke wa guka kuheana kindu gitagwo appeal na appeal icio ni irathi na mbere gukuita. Na vile wenzangu wamesema, sasa tuko tayari ku hit the ground na tuna hakika tutadeliver vitu yote kwa Jubilee. Imwe cia kaunti iria ciambiriirie mihango ino muthi wa umuthi ni kaunti ya Embu na Kirinyaga. Wadiki Mokaru ministry ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho ni utongoririe mihango ino kaunti-ini ya Kirinyaga uria ningi ukoretwo gitongoria kamiti ya kuiguithania aria marahitahitanira iturwa Kiama-Ini kia Jubilee. Down. Gutikareti andu a Kirinyaga down. To make sure ati ni mwatupe aja yenye itatupea ushindi. Wa corona MP candidate yana gavana wa corona omwe na seneta wa corona omwe no twari na andu 70 na kitu tukiro twi eminent persons tuke twarie na andu acio aya ni andu itu nginya tunyitanire nie na seneta Kibiro no turaria gutetigiti ya giti kia gavana ibeanitwo na korwo ibeanitie maniaba atwe aba oke atwire ni muigua tigiti wa giti kia gavana utire urekatia tondu ni turaraniria na no nginya tufomu thirikari ya national unity thiini wa Jubilee. Ciama cia kiuteti hetwo nginya tariki 22 mweri uyu gutiriha mihango ya ithurano cia Wamurani. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shige.